Maksi, moj pas ima bolji osjećaj za muziku od tebe. Svima, oprostite što kasnim, svi na svoje pozicije. Počinjemo s vokalizacijom. Hvala, Leon. Počinjemo s... Krenimo. Ma neki ima je glas spržen. Ne tako spržen kao tvoja kosa. Želiš mi nešto reći? Ma daj, nemojte meni. Pogledaj sebe, a onda druge. Ljudi! Pa dobro, što je vama? Ekipa. Kao da dolazite ovdje i trošite svoje vrijeme i ne razumijete ništa. U ovoj školi, kao i na sceni, morate osvajati svoje mjesto svaki dan do kraja života. Zato što postoje mnogi puno talentiraniji ljudi od vas koji samo čekaju svoju šansu i zaslužuju je. Bitno je da naučite funkcionirati kao ekipa ljudi. Razumijete? Da, Anđi, razumijemo. Hajde, počnemo s vokalizacijom. Hajde, ovako. I... idemo. Ne zanima me je li narudžbu potpisala gospodična Jade. Ponavljam, ne želim ni jednu crvenu ružu na sutrašnjoj zabavi. Nije li to jasno? Kako to misliš bez crvenih ruža, Ramažo? Na kraljevskom vjenčanju bila su pravi hit. Upravo mi počinje važan sastanak, zovem kasnije. To je zato što su Violetinoj majici crvene ruže bile najdraže. O, molim te, nemoj opet s tim. Kad ćete vi svi biti u stanju pustiti to i nastaviti sa životom? Da je bar to tako lako. O, zdravo, zdravo, zdravo. Dušice moja mama. Olga! Kako si? Daj da te vidim. Ljepotice moja, ista si tvoja mama. O, lijepo je da si tu opet, dušo. Hajde da radimo nešto zajedno. Idemo u kupovinu, idemo u toplice, bilo gdje i... Budi dobra. Ne, oprosti. Samo sam uzbuđena zbog rođendanske zabave i svega. Zabave? Rekla sam da ne želim zabavu. Ja ne poznajem nikoga ovdje. Violeta, smiri se. Ne mogu ovaj put. Dovukao si me u novu zemlju. Izgubljen mi je kofer, nemam ništa za obući. I tjeraš me da imam zabavu za rođendan koju ne želim. Ali onako nikoga nije briga što ja želim. Violeta. Prilagodit će se, daj joj vremena, molim te. Sviđa ti se što vidiš? Da, jako je lijepa. Što? Sviđa mi se. O ne. Ali ona je nečija. Da, pa znam to, ali svejedno mi se sviđa.